i da sam imao priliku pratiti, dakle, trogodišnju primjenu Bolonje. Vjerujem da smo svi mi koji smo ovdje bar jednom pročitali one 2 stranice, nepune 2 stranice, one deklaracije Bolonjske. 100 puta sam razmišljao, pa dobro, pa je moguće da toliko se govori o Bolonji, a ja ništa u te 2 stranice nisam vidio od onoga što nas uči sad. Meni su se nametnule iz te deklaracije po prilici 3 stvari bitne. Prva, za koju mislim da ima potpuno opravdanje, a to je olakšanje od balasta svega onoga nepotrebnoga studije na cijelom evropskom tlu. Drugo, omogućiti neku mobilnost studenata i nastavnika, da bi upoznali i druga mjesta gdje se može studirati, gdje bi upoznali druge modalitete studija i tako dalje, sasvim opravdano. Jednako tako mobilnost nastavnika. I treće, učiniti što je moguće više da bude prohodnost studenata veća, to znači prolaznost. Međutim, kad se prijeđe primjeni, onda vidite da ove 3 stvari su tako sporedne. A zapravo, ono čime smo se mi suočili, evo na studiju kroatistike, imali smo, odnosno imamo, preddiplomski 3-godišnji studij i 2-godišnji diplomski studij. Ne smije se čak govoriti da je diplomski studij 4. godina, nego nešto novo. Diplomski studij, dakle diplomski studij 1. godina, odnosno diplomski studij 2. godina. Odvojeni, bar kako nam se sada čini poprilično, jednom crtom koja naprosto kad ste završili preddiplomski studij i dobili diplomu, u Hrvatskoj se kaže prvostupnika, trebali biste biti oslobođeni za neko životno zanimanje.